baka balçak, başın nege çalpak. Baka baka balçak, başın nege çalpak. Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер, амансыздар. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Бүгүн Борисово метросундабыз. Учурда биз детский центрда турабыз. Бул жерде биздин мекендешибиз, менин досум Алтынбек бала бакча ачкан. Ошо менен сиздер тааныштырып кетели. Туугандар, метродон чыкканда дагы бир жолу кантип келишти көрсөтүп коеюн туугандар. Мына көрүп турганыңыздар, сарык здание, күрөң здание. Метро Борисово, биринчи выход. Ошондон чыгып туруп эле оңго бурулуп басасыздар. Басып келгенде где-то 4 минут, жөө 4-5 минут. Мынабы дом. Профснаб деген жазууду көрүп турасыздар. Ушул метродон чыкканда эле көрүнөт. Ошонун кийинки подъезд ана розовый. Детский центр ошол. Дареги Борисовские пруды 6, корпус 2. Анда ичин көрөлү туугандар. Туугандар, анда ичин кирип бир катар тааныштырып чыгайлы. Бисмилла. Assalamu alaikum. Qanday? Sog'liqsiz yaxshi? Allohga shukr. Bu жак менин досум Алтынбек. Детский садты өзүнүн атына ачып, ИП ачып, азыр иштейт ошо. Бардык документтери закондуу түрдө ооба өзүгө оформить эткен. İçin bir kadar tanıştırıp koysan dostum ha? Bakıla. Ma kirgende ele bul jay prixoj. Jaş ballar şkaftarı, kiyimlerini koyup degende. Ana mына şkaftarды караңыздар. Өтө сонун жасалган. Ар бир баланын, ар бир кыздын өзүнө аталган шкафтары бар. Мына аттарында жазып коюшат экен мындагы. Мына Нурислам, Данил, Абдырашид деп. Балдардан келип, мисалы мына пил. Sen şkafın kayсы дегенде ушунан тааныйт да, мисалы. Белгилерди атайын койгон экен да. Мисалы мына жаныбар, пил, динозавр, зебра кылып, коён жаттап калыш үчүн. Туугандар, мынаны караңыздар, мына жаш балдардын өзүнүн краска менен иштеген иштери бар экен мына жерде мына. Өздөрү тартып, илип коюшту көргөзмөгө. Анда кечинде ата-энелер келип алып кете берет да, ата-энелерге арнап. Ата-энелерге подарок кылып берет экен да. Күнүгө жасалып, жакшы. Анда içinde bir kadar tanışıp çıksan dostum. Geliniz. Bu derin общий игровой болот. Bu жерге чыгып балдар ойноп, boş mezgilinde de. Сабак өтөт, башка болот. Oyun zalı eken, игровой zал eken ha? Televizor көрүшөт. Шундай да, кыскасы. Өтө сонун. Ары карай жүрө береличи. Так, мынаке. Бул болсо средний группа, ортоңку группанын спальныйсы. Ойногон оюнчуктары бар экен мына жерде. Караңыздар. Түрлүү оюнчуктар. Матрастарда жатат. Мына. Кадимкидей. Мына. Жаткан жерлерин бир көрсөтүп коеюн мына. Бир балага мындай. Төшөк матрастар сонун, жаңы. Сонун экен. Жыл беле жата берет. Ушул жерге канча батат средний группаңарга? Бул жер өз негизи кроваттардын саны 16, бирок 16 кирбейт негизчи. 12, ар бир группада 12ден пландаштырып атабыз. Жакшы. Ondan ашыгы эле болсо. Бул жер эң кичинекейлердин, аллейлердин группасы болот. Assalamu alaikum. Кандай? Anage. Kandayсыңар? Kandayсыңар? Assalamu alaikum degilerçi. Wa alaikum assalam. Андан кийинки комнатаны көрөлүчү? Bundan kийинкиси Чоңдордуку бар, а? Бул жагы болсо чоң группаныкы. Азырынча средний, старший аралаш. Assalamu alaikum. Эжекеси болот. Орус тилдүү. Мына жерде сабак өтөт. Бул жерде азыр орус тилинде сабак өтүп атыптыр да, сиңер? Орусча, англисче өтөт. Жакшы. Универсал экен, а? Регина плывет по морю. Вот это что? По морю плывет? По морю. А вот это что плывет по морю? Кеме плывет. Корабль, да? Пароход. Пароход экен. Кораблик вот по морю плывет. А еще по морю плывет пароход. Да? Өздөрү свет тартат экен мына. Едет желтый. Краскалар бар. Ракет. Желтый, что у нас? Такси. Такси, хорошо. Ар бир группада 12 адамга чейин болот экен да? 12 чейин болот. Плывет по небу. Азыр ошо учурда набор болуп атат.
Halavçılar gelingizler. Bo'ldi. Demek hazır gruppalar boyunca da bir ma'lumot berib ketsang, misoli kichkina gruppa qanday, sredniy gruppa qanday, o'rtoqli gruppa, cho'ng gruppalar qancha yoshda? Kichkina gruppa 1,5 yoshdan 2,5-3 gachayin, 2,5dan 4 gachayin, 4-5 gachayin o'rta gruppa, ondan jo'g'orisi уже 7 yoshgachayin starchi gruppa bo'ladi. Sebepteginde kichkina gruppalarga hem kalem qarmab, bunday kileylep, boshong'ana uyretiladi. Sredniy gruppaga уже sabaqda o'tadi. Qo'l emgakda bo'ladi. Starchiga o'ris til, ingliz til sabaqlari bor. Qandaysizlar, rejalar? Yaxshilarmi? İşlerinizler yaxshi. Mana tug'anlar, ko'rib turasizlar, kuxnyasida chaqqan yaxshi, toza. Ana negizgi ayta ketgan narsa, tug'anlar. Bardıq tamoqlar halal. Halal dayarlanadi ekan, atayin o'shol halal satgan yerlerden olib kelib, o'shol etlerdi da halal olib kelishadi ekan. O'shoni o'zgacha esga olib qo'ysak bo'ladi. Tamoqning barini o'zingiz tayyorlaysiz. Misoli, jo'nakaylar bulочкаларды, piroglarni barini o'zingiz jasaysiz. Ushul yerda pishirasizlar. Ushul yerda mana duxovkada. O'ta yaxshi ekan. Demak, bardıq pishiruvchi narsani da ushul duxovkada o'zlari qilishadi ekan. Tamoqash ruchnoy ekan, qo'lda jasaladi. Halal, главный. Baldar kiret, qo'lni juvadi. Qo'l juvgan yerlarda mana baldarga ekan. Altınbek anan daha bir so'ray turgan narsa, grafik, ish grafiklarida aytib qo'ysangiz, qanchadan qanchagacha qaysi kunlar ishlaydi? Grafik o'z 5-2, dushanbadan juma kungachayin, soat 8dan 8gachayin. Kengiri ota-onalar ertaman tashlab ketib, o'zini jumishga borib, ishlab kelib, kechinda olib ketaveradi. Tug'anlar mana o'qdingizlar, bu o'ta o'ng'ayli ekan, sababi ertaman baldarni tashlaysizlar, o'shondan 8dan 8gacha kengiri jumishlarni bitirib, kelib olib ketsangizlar bo'ladi. Ana arasında ancha-munchasi suranib qoladi. Biz 8ga уже jumishga borib qolishimiz kerak. O'shaga 7:30da tashlab ketaylik. Anday redki случай bo'ladi, biroq shundaylarda to'g'ri tushunamiz. Sülöse bo'ladi ekan, ancha-muncha bo'ldi. Nüanslarda sülöse bo'ladi. Kechinda o'sha 9 qisqasi tushunamiz. Damg'amol misol o'shanda soat 7larda ochilib qolasizlar, qanday bo'lib qolaydi inagda? Qanday? Ava 7da ochilib qolamiz. Bu hem bizde aytib aytganda ikkinchi saydigimiz. Dağ birisi Ximki shahrida bor, Gorshina 10 daragi. Misal planerni Rechnoy vokzaldan o'zimizning tug'an urug'lari va misal planernidan 4 ta ostanovka avtobusda. Demek Moskvaga solishtirganda o'sha planerni Rechnoy vokzaldan o'ng'ayli ekanda, avtobusdan boshqa o'sha yerga territorialno yaqin ekan, Ximki deb bor ekan, ha? Yaxshi. Dokumentlar bo'yicha da bir aytib qo'yaylik. Tug'anlar bardıq ish harakatları zakonli turda dokumentlashtirilgan, bardығы оформление bo'lgan, Altınbekning atында ekan. Bardығы ofitsialniy nizomga javob beradi. Eng to'g'ri. Mektep yoshina, ayriqcha mana mektep yoshina dayarlaganda da bizning özgöçölüğü hem kebirler bayağı ayallardan olib keladi da. Ko'pincha o'rischani bilmaydi, til bilmagan odamlar, til bilmagan baldarga özgöçe bir bunday til үйрөнгөнгө, tamga үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүктөр бар да. Бар, сөзсүз. Qo'shimcha logoped bor. Bizde misal keyrki bolalar tili chiqmaydi, boshqa bo'ladi, baqinda сөйлейdi. Biroq logoped negizi kelib keta turgan logoped. Al bizde постоянно turmaydi. 3-4 gruppaviy bor, individualniy bor. O'sha qarab basida yaxshi bada kelib 1 soat, jumasida 2 jolu, 3 jolu, 1 jolu kelib ketadi. Ota-onalardan talabga jarasha. Talapqa javob bere turgan şartlarni ko'rdingizlar, bardығы бар, taza, astlari polni mına gilemlerdi qo'yib, sonra qilib jasab qo'yishgan. Как живешь? Вот так. Как идешь? Вот так. Как бежишь? Вот так. Ночью спишь? Вот так. Как берешь? Вот так. Отдаешь? Вот так. Как шалишь? Вот так. А грозишь? Вот так. Борисова metrosundan 5 minut жүрсеңіз болады. Metrodan biz Detsatga çayin 358 metr ekan. Даже 4 minut есептеп көрдік. Даже 4 minut ekan. Metro Borisovdan chiqqanda o'ng жаққа жүресіздер. Birinchi выходdan. Metro Borisovdan birinchi выходdan chiqqanda o'ng жаққа qarab жүрсеңіздер, жолды бойлап эле. Борисовский пруды
Dom Altı, 6, korpus korpus 2. 2. Анда досым, Алтынбек, işlerге ийгилик. Рахмат. Елдің қызматында жақсы қызмат қыла бергіле. Сіздерге да ийгилик каалайбыз. Урматтуу туугандар, анда сиздерди биздин бала бакчабызда күтөбүз. Аман болуңуздар.